Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose nkomeze mbifuriza amahoro imigisha no guhamakarunga mu byo mukora byose. Ngiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa updates, amakuru mashya akomeje kugenda atugeraho kuri uyu mugoroba wo kuwa 18 Ukuboza 2025 aho imirwano ikomeje mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bitandukanye birimo mu bice bya Masisi aho AFC M23 abarwanyi bayo ndetse na FRDC na Wazalendo na FDL bakomeje guhangana muri Kinyumba, mu gihe muri warikare FDL ikomeje guhangana n'aba Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye nk'uko tugiye kwibagezaho muri izi nkuru zose ko zakabaye. Ariko reka duhere muri Uvira ngira ngo murabizi neza ko yari imaze iminsi iri mu maboko ya M23, mu gihe abarwanyi ba M23 basabwe kuba bava muri Uvira bakaba barasohoye itangazo ryikura ku bushake mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryo kuwa 17 Ukuboza 2025 nibwo isi yose yatunguwe ibona imirongo ndetse n'amamodoka n'ibifaru, no kuvuga intwaro zose za AFC M23 ziri kuva mu mujyi wa Uvira. Gusa ababogamiye ku ruhande rwa Kinshasa bari kuvuga ko M23 itari kuva mu mujyi wa Uvira neza, ahubwo iri kujya mu misozi ikikije Uvira. Ni mu gihe amakuru yacu duha ko uyu munsi ku itariki ya 18 no kuva ku manwa nta musirikare wa Wazalendo cyangwa FRDC wigeze ukandagira mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe uyu munsi nanone aribwo amasoko yacu avuga ko abarwanyi ba M23 ndetse nabo barabyitangarije bagomba kuba bashize mu mujyi wa Uvira. Biraza kugenda bite? Ndakomeza kugenda mbakurikiranira iby'uyu mujyi wa Uvira ukomeje kuvugisha abatari bake, yaba Patrick Muyaya uri kuvuga amagambo menshi buri kanya yabitangaza amakuru mpuzamahanga biri kumuvugisha agasobanura ngo umwana na se, ariko Olivier Nduhungire nawe yamusubije aramubwira ngo umwana arazwi, umwana ni FDL se nahundi nabashyigikira ingengabitekerezo ya genocide, ubwo se harimo leta y'Kinshasa. Ibyo nabyo turakomeza kugenda tubibakurikiranira, no kuvuga ngo mu rwego rwa diplomasi nk'uko mubimenyere hano kuri Geopolitics TV, amakuru yose ya diplomasi nkomeza kugenda nyabagezaho dukurikirana tukumva ese Olivier Nduhungirehe yavuze iki, ese amakuru ibanga hari nayahe, ese intwaro zihari nizihe, Geopolitical kuri ibi byose byifashe nabyo turakomeza kugenda tubibagezaho 5 kuri 5. Reka n'ubundi mite nihuta cyane ngiye muri updates ku rugamba. Reka mere muri Masisi ahari kubera imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 na FRDC na Wazalendo bafatanyije Ikinyumba. Ni kuri uyu wa kane ku itariki ya 18 Ukuboza inyeshyamba za AFC M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zikiwe na FRDC bongeye gucakirana mu mirwano imasisi muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko amakuru aturuka ahabera imirwano agera kuri Actualité.cd abitangaza nk'inyeshyamba zimaze ukwezi zitakaje ibirindiro Ikinyumba ku birometero 10 uvuye Inyabyondo ku muhanda wa Pinga, zagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo mu masaa 10 za mu gitondo kugira ngo zisubize umudugudu, ariko birananirana. Wazalendo ivuga ko yahagaritse igitero cy'inyeshyamba za AFC M23 maze zisubira Inyabyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane biravuga ko Ikinyumba hari hatuje kandi hakigenzurwa na Wazalendo. Nacyo uruhande rwa M23 rwavuze kuri iyi mirwano. Tugiye iwarikare icyo bani cyose nyuma yako FDL ibonye ubufasha mu ijoro ryo kuwa 3 rishyira kuri uyu wa kane itariki ya 18 Ukuboza ahitwa Ibusulungi, groupement ya Walowa Rwanda, territoire ya warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, havuzwe umubare munini w'abaturage bahunze ingo zabo. Ibi ngo byaturutse ku gihuha gitangaza ko abarwanyi ba FDL babonye ubufasha bwaturutse Ikarehe muri Kivu y'Amajyepfo bwerekeza Kamatembe kugira ngo bafashe bagenzi babo kurwanya n'umutwe witwaje intwaro witwa Maimai Kifuafua. Umunyamabanga w'ubuyobozi bwa groupement ya Walowa Rwanda yabwiye Actualité.cd ko igice kinini cy'abaturage cyerekeje ihombo
gishaka umutekano. Nk'uko aya makuru abitangaza, ubwoba buragenda bwiyongera cyane cyane nyuma y'uko inyeshyamba za Maimai Kifuafua zivuye Inyarambwe, aho imirwano yari ikomereje ku gicamunsi cyo kuwa 3. Uyu muyobozi arasaba ko ingabo za FARDC i Busurungi zongererwa ingufu kugira ngo zibuze abarwanyi ba FDLR kwinjira muri uyu mujyi. Iyi nkuru yibutsa ko mu mwaka wa 2012 FDLR yakoreye ubwicanyi abaturage i Busurungi, na n'ubu abaturage baho batarabasha kwibagirwa. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira muri updates zikomeje kutugeraho, ibintu birakomeye cyane. Mu gihe mu kanya umugabo wari umaze iminsi atagaragara ku mbuga nkoranyambaga, atagaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, Jules Murumba wahunze imirwano nyuma yo gukubitwa inshuro, ngira ngo murabizi, n'umwe mu Wazalendo bakomeye cyane. Ariko nyine amakuru akaba avuga ko uyu ari interahamwe, ari FDLR wigize umukongomani ku ngufu. Uyu rero uvuga ko avuga ururimi rw'igitutsi, nako avuga ururimi rw'igihutu, mu mbabarire, avuga ko avuga ururimi rw'igihutu, ntabwo avuga ikinyarwanda, nikabyita. Akaba avuga ko ubu noneho nyuma yaho AFC M23 yavuye muri Uvira, aribwo urugamba rugiye gutangira, aribwo bagiye kugaba ibitero simusiga kuri M23 ndetse ngo n'u Rwanda ngo bagukuraho Perezida Paul Kagame, dore ko bavuga ko uwitwa Museveni we yamaze gusaza, igisigaye ari ugupfa. Bakavuga ko rero Paul Kagame nawe bagomba kumuhitana nk'uko yabyivugiye. Uyu rero n'umwe mu FDLR bazwi, ariko akaba muri Wazalendo ndetse akaba ari umwe mu bantu bakunda guhura na Chilombo bakaganira kuri gahunda ngo yo gukuraho Perezida Paul Kagame. Rero nyuma y'igihe kinini mu buhungiro, tayari amakuru akaba agaragaje ko agihari, by'umwihariko mu kiganiro yagiranye n'uwo bita Ombe Nyamuhombeza, umwe mu bagabo babaye mu gihugu cy'u Rwanda ari impunzi, ariko akaza kujya hanze nk'uko abandi babigenza cyangwa uko bigenda kugira ngo bajye ibwota amasimbi, bajye muri ibyo bihugu by'amahanga, ariko agasebya u Rwanda rwamufashije rukamubuhungiro aho yabaga mu nkambi ya Gihembe. Ariko ubu ngubu akaba ari umwe mu bayoboye abandi kubeshya ku bijyanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda, kubeshya ku bijyanye na gahunda z'u Rwanda. Uyu rero Nyamuhombeza Ombe umushi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahunze ubwicanyi bwaberaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agahungira mu gihugu cy'u Rwanda, ubu ahari mahanga akomeje kugenda abeshya isi yose, avuga amakuru adahagazeho. Inshuti bakunzi ba Pilot News TV, rero izo nizo updates twari dufite kugeza muri uyu mwanya, ariko ndakomeza kugenda mbakurikiranira amakuru yose 5 kuri 5. Mukomeze mwari nanjye kuri Pilot News TV, aho amakuru yose akomeza kubageraho. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.